Kani kadai kadu dashen Meghalaya bat ngi pediang sobhai pi baro syaka tup kubor mata ka John Mead. Shwaban paj ki kubor ki babnya ngi nyepet shwai ki mat bakong san. Yashim Bintao Chief Justice of India u Justice Surya Khan haka Legal Awareness Mega Camp Habibhoy banjur ban penyo yaka hok bagi skim sarkar hagi jaka bakham kendong. Mino MLA Barim Karambrai Jerngam uba Kimfa Sydney Marbanyang nakaseng NPP thau ikaseng batumai haringkat kinong kirshan hashwa ke election shiteng samoy. Syajid biang Himanta Biswa Sarma kumunang yalam kaseng klaim kano-kano kajing persya ben kre shimti biang kumu menteri rang ba ka asam hakasian ka baar. Ajing kren menteri rang ba du kari Narendra Modi hakajing yalang pat ba ka bahe ha Bengaluru kumunang yalam ka BJP yaro ikajing job jong kaseng hakanik election barang shudep shen bat kajing kiyo kinong kirshan. Bat sedang kelimpung yelekai football kasinong Saiden kumshi benta jong kajing rakhi ya katamasa nyang taser festival Arhajar Arpun Reo Haribhoy district. Mentangnya phashwa shaki khubor na keleng ke jilla. Chief Justice of India, Justice Surya Khan hakasngi satjan ulalet benya shimbenta haka mega camp kam awareness program halor kanalsa barki scheme ai jingarap ka sarkar hamarngar Haribhoy district. Yang ni ka program lapinlong da ka Meghalaya High Court bat ka Meghalaya State Legal Services Authority. Hagani ka sngi la danlang ru Justice Ujjal Bhuyan ka Justice Revati Mohite Dere bat umentri katanat an uba lakmen rimboy. Hagani ka program la sami ki tiar yarap ki check bat ki work order shikinong yob jingmentoy. Justice Surya Khan ula banjur ya kajing donkam ban pintikna ya kajing yo ya ka hok bat ki scheme sarkar haki jaka bakham kendong. Ulaong baka jing bom don jing tip bat ki jing khanglat hakarukom trekam bon sien ki khanglat ikinong shongshnong ban yo ya ki jing mentoy. Uni Chief Justice ula kentho baka hok ka ba om tip bon sien ka long ka hok ka blakentat. When we speak of access to justice, we often instinctively think of courts, litigation, and legal representation. However, the lived realities of ordinary citizens compel us to adopt a much broader understanding of justice itself. My brother, Justice Ujjal Bhuyan, rightly pointed out how Article 39A came to be incorporated in our Constitution, envisioning equal justice and meaningful legal assistance for all. Yet, despite the existence of welfare schemes and legal aid frameworks, a significant section of society remains excluded from their benefits because the barriers are often structural. MLA Barim uba Kimfa Sydney Marbanyang haringkat kinong Kirshan Jong U kila Mino naka National People's Party. Yang kaniga rai la shim hagajing lang kabla long hayeng sa Jong U haram brai. Hadian kate gajing Mino kate ka kenhun kala thawi ka seng ka bathamai kabla ai kerteng ka rambrai jerngam United People Forum. Yang kaniga forum la thaw ban penyatali kinong Kirshan bat banyakren yaki rai kip yadai bat kasain perthei hakalaway. Uba Kimfa ula sha thung kumu chairman jong kate ka forum bat uba kit bor lang lingdo kum u secretary. Henry kate ka seng kampat la ban rai yano ban Kirshan hakade ka election shiteng samoy banwan. Usimbot menteri rang ba gejela ba Preston Tinsong hanin kesngi ula plepat ba ya ka Barato Police Outpost ka Bapura ha West Giant Hills. Hagani ka program lawan may shimenta da usimbot menteri rang ba gejela uba asnyaw bahalang dhar u MLA uba Nujor ki sungo bat ka DGP ka kong idashisha nongrang.
Yang ni ka outpost latay lang ba ka Police Infrastructure Renovation Fund, haka jaka bala no sinyang da ka barato dorbar shnong, bat uba profitable dekar bala klat no. Uba tin song ulaong ba ka outpost kan penklan ya ka rukom treikam ki pulit, bat kan kintiw ya jing shngan jong ki pajba, haka tikatan. Haka ni ka program la buuru ya ki mau nongrem, na kabenta sautali ki project surok, ki basyong dor, arpusaw klur tingka. Uba senyaw bahalang dhar ulaong baka di ka outpost ka pin-i ya ka jingat lang ka baklan hapadeng ka sorkar bat kinong syong shnong. Kihe sorkar kila pinpaw ka jing kermen baka di ka police outpost ka bathamay kan yarap ban penne ya ka jing suk bat banyale persya iki kamsniw ha ka ni katan. Nikwa ba habang ibu ia ki police outpost habang ibu ia ki police station bat punta ke ban penbit pendiam ya ka jaga syong joki bakila ban perform baha lan ban tray baha nang ka benda ka jingsngan jongpi jonga pipat ba nong syong snong jong gejela Meghalaya barokoi Menteri Ketenaga Information and Public Relations uba Lakmen Rumboy hinin kesngi ulaong baya ka jingtray jong kinong patay kubor la ban sya telep no haki social media bat ki blogger lada yada ya jing light lut jong kilat patay kubor ha ka nega jilla Meghalaya habakren haka program World Press Freedom Day hanong ba Shillong uba Rumboy ulaong baka sorkar ka donkam ya kalat patay kubor ka balait lut ka banwanra ya jing shisha ula ay ka jing yaro iki sorkar Meghalaya ki banaka por syakapor ya ka jing bom pindonkam bakla yaki nong patay kubor nakabenta ka mentoy san pertay. Menteri ulaong ba yaki jingkang yaki lat patay kubor la sakhi hakibenta ba per jong ka pertay bat wat hadu hari India ru. Ulapan paru yaki jing snowkia halor ka jingjur ka jingkta jong ki social media nadu ka juk COVID. Katkum ka jing ong jong u kelalong ka ba yaki brieu ban penyaper yaki jing tip ki ba shisha bat ki ba yalam bakla. Uba rimboy ulakintu yakinong patay kubor bakidang long kiba shlur bat pendankam yaka jing lai lu jong kinong tho kubor da ka jing kit kli bante yaka imlang sa lang kabaklan. I'm very happy that we are living in this society. I'm very happy also successive government that they never use or misuse the press for their own benefit. There is a cordial relationship between the government, the press, between the government and the law enforcing agency, between the government and the legal fraternity, and also the press and with all the traditional head and everybody. Ka chairperson jong State Commission for Protection of Child Rights ka Agatha Sangma kasngi sadjan ka laong baka commission kala ban penlong i ka jingwat bnya halor ki kep jong ki long kmi ki ba e no i ki khanlong badang kha lada kum kini ki jingjia ki nang kiu habaken tho i ka jingjia badang shen harib hoy haka balaken no baka wei ka kmi kala tep yo khanlong badang kha ka sangma ka laong baka te ka long kmi ka la ban le na mar ka jing siir kala banjur ka jing don kam ban hikai bat pen ko bor ki kentei bat ban ai ka jing sngo thu ka bakham ha halor ka te ka mat ka sangma kala batay ka te ka jingjia kum ka jingjia ka badang duna ha Meghalaya kala pentip ru baki mukodma ki biade baka pokso ha Meghalaya kum baka long menta ka yeng hadu kum ba prapo na ka shispa kat kum ka jing ong jong ka commission ka long ka bla pen kre ban yarap ya ka tanat an ban pen bha shu ya ka jing sha rai pen rem kala ong baki jing persang ki dei ban yai beteng ban pen tikna ya ka jing yada ka baklan ya ki khanna bar ki kentei ha ka jilla. And from the commission side, we have been very proactive as well. And our member who belongs to the Boy district, she has personally gone and met the families as well. The DCPOs have been very, very active and forthcoming in ensuring that counselling is being given to the mothers who have been abandoning their children. So they have been going through counselling as well. So this is something which is a collective effort that needs to be done from everybody's side, including the press yourselves. So I think it's something where awareness has to be generated and better education is important. In this is a very specific case where the mother panicked. She was a young
young mother, she panicked and she took that decision. So it's very unfortunate, and I really hope that the system in general becomes more inclusive so that they feel more empowered to be able to take better decisions. Kipajba nong shong shnong bat ka Ribhoy Youth Federation na kasngi thoding kila penlong ya gajing persya habar jong ka one car gas agency halor gajing kenno baduna tendong gas LPG. Kinong yakhi kila kenno babun kilong yeng kim shim layo ikitendong gas shed jing shed labun benai watla kila pendep ya ka booking. Kinong yakhi kila kenno ru bagajing syakri kalong ka badang duna bat kam burom yakinong pendon kam LPG. Katu kat ni kinong shong shnong kila kenno balara iki LPG syaki wei pat ki jaka bat dia hakador ke bahe. U Presiden ka RBYF Bernihat Circle uba Ricky Lapang ulaong baka seng kala tuklar hadian bakilayo bun sian ya gijing ujor na kipajba. Ulama ham baka seng kala banlet chiki Borsen Shar District lada kani gijing kadang beteng. Kilong kimi kibe shimmenta hakani gijing yakhi kilaong baka jing duna LPG kebala slem kala wanra gijing ke bakraw ya kilong yeng hakate kathan. Lagi fight ba nang Joshua sa kan rehat ra mo hamtam lagi lang kami lawan na wantar ya ko bagi la shembun gijingnya bagi fight ba kala ko hangin tengi kum na kalang kaseng niklo iban kersan ida ka jindawa jigi fight ba nomor bagi fight ba kala ut pala terdang gas habe dia batkan ka government kala bu ya ka booking adu sa kudan sini lambang unta la bun sin fight ba kala ut pat kala ong bang ngila dam ngila dak di arbnai hadu menda ka bai booking tinggi padio Kisam dia lembak ke waipat ke mendari tanpa lagi bawa sawah sini masing lagi kelayu pe daga belak dan nakai kada bukan daga wantar gas sisi ka pelong bayang kajing di belak ni kalian kaseng ni mahambat ni persyajur kalau kajing le dan jong ka daga wantar gas itu Lalap ya kawe ka met yap ka ba omla ban itu ka balangam jelop ha kawe ka krem doyong ka bala rim bala dap ha mulat bri sumer ha East Giant Hills kipulit kilayat ho ba shim lala ban say ya ketika met namar ka jingjel liu jong ketika krem lakmi lenti ba ka SDRF kan pendep ya ka jing say ki doyong menta ka sngi ki board penyat kila penlong ya ka jing tokit halor ka ni ka jing jia ya ka jing itu ya ka ni ka met patla ban pentikna kipulit bar ki he jong ka than kila let jingo ya ketika jaka hadin bala tip ya kate jingjia badang up ya jing tip kibabnia kat badang yele banyo say ya kate men kanong ruan na shillong ka Ivanisha Pathaw ka sngi jan ka lapelat pajba ka kot poetry kisur ka jing perta bat ka music video por blalet ha Don Bosco Youth Center ya ka music video lapelat pajba da Ministry Ketenat Sports and Youth Affairs uba Wailat Miki Shilla ya ka kot poetry lapelat pajba da ka kong RM Kurba habakren ha ka program Ministry ulay yaro ya ka kong Ivanisha kablalong kanuksay ki samla lang bagi jing tho jongka ulaong ba ka kot kadon ki kindin jing start but I mensim ya ki samla lasdang ya ka program da ka jing duway balayalam da Father Michael B Makri Haga di kasngi lawan banyak shimenta de kinong sha khot ngobha kinong kit bok kit riang bat kiwe. Tengah singoban ai kublai ya Ivanisha ibala shimya ka di kasin jam ban managi ya keren ya kita kinong thokot leni kita ki author leni kita ki hardly pinyo I na kiskon samla Bon tentang supaya kita lah temen lah usnyo lah lip Henry yang sing komen ban yo I kon samla ban penut ya ka por ka ban wanra ya kini semua jimberkan Mentapat ngenya pash ki kubor na keleng ka thanj de lami ngi Umintri rang ba ka Assam o Himanta Biswa Sarma ula siya ajit biyang kung nong yalam ka NDA ha Assam kajing penkre ya kalinti nakabenta kasin ba jong u kum umintri rang ba ula siya ajit kung nong yalam ka NDA ha Assam klem kano kajing persya ha kajing yalang ha Guwahati ha kajing yalang lawan ya shimbenta da umintri ka Sarkar Pedeng u JP Nadda ba umintri rang ba ka Haryana u Nayab Singh Saini ki MLA jong ka BJP Assam Gana Parishad but Bodoland People's Front kila jet lang ya usarma kom kinong yalam jong ki
Unat daw laong bapratali ke resolution ki baterwai ke kerteng jong sarma lawanra dakin nang yalam barang ba jong kaseng. Ke NDA menta kakmi lenti banyak kendu ya ulat na kebenta bantawi ke sorkar banwan ha Assam. Ke sorkar ke lam khmat da usarma kan bam smai ha ka khat artrik ujemmang ha ka madan jong ka College of Veterinary Science ha Guwahati. Ke NDA ke job shispa ar ki shuki na ki shispa ar pun riu ki khot ha ka election badangshen shaka yeng dorbar thau an ke jilla Assam. इस बैठक में हमने हमारे नवनिर्वाचित विधायकों ने अपना विधायक दल का नेता चुना है। यह प्रक्रिया अभी पूरी हुई है। इस प्रक्रिया में 8 प्रस्ताव आए हैं। We have received 8 resolutions regarding the election of the leader of the BJP Legislative Assembly Party. Himanta Biswa Sarma mentakas ngi ulapoi halok bhavan ha Guwahati banbu ke jingkerpat khmat ulat ke jilla na kebenta banthau sarkar ha Assam. Lasenran ye de menteri ke sarkar pedeng JP Nadda bat menteri rang ba ke Haryana Nayab Singh Saini. Kani ke jinglet ye kendu ya ulat kalawan hadian bau sarma ula syajit kumunong yalam jong ke NDA ha Assam. Kinong yalam ke BJP bat kikin huan baya senrop bat karu kilai don lang ha kani ke jinglet jengo. Ke NDA kelai yo ke jingbun pa ya ke assembly election ke badangshen ha Assam. Ke jing penbam smai na ke benta ke sarkar bathmai labu banlong ha ka khat atrik ujemmang ha Guwahati. La pen klan ye ke jing pen kre ye kilat pahara ha saudong jong ke lok bhavan ha shwa ke jing wan poi jong kinong yalam ke NDA. Mentapat ngenya pa shiki khubor na kelengkari. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ai jingkren ha kajingalang patba ha Bengaluru Karnataka ha kasngi ublei. Ha kani kajingalang la sakhi ya kajing pediang burom ya menteri rang badu kari da kajing penkop burom tenrai bat kajan takmo khli tenrai ka Mysore Rindia bat kaspong. Kinong yalam barang ba kaseng BJP bakentup yo Prahlad Joshi kilai don lang ha kani kajingalang. Kinong kren ha kani kajingalang kila penpau ya kajing job jong kaseng BJP ha ki election badangshen bat kajing klan jong kaseng ha kelengkari. Ha kani kajingalang la yo iru ya kajing kershan jong kilong keme kilong yeng baduk bat ki riu patba. Kinong yalam jong kaseng kila batai ya kani kajingalang kum ka basa ken mau bat penpau ya kajing sngos kem ya kajing roy jong ka BJP ha ki por banwan. La penkut ya kani kajingalang da kajing perta idri bat kajing penthama ya kajing kershan na kabenta kinong yalam ka BJP. 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की ये विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। Mentapat ngenya pash ki khubor na keleng ka perthai. Ka
Ka Iran mentakasi kala maham balada dan kenu-kenu gejing syak thombor ya kari kan sa shim ya ki sien jam bakindit ka balong palat ya ka baki nongilek persya ki kmi lenti. Unong ay ktien ki shipai ka Iran o Mohammad Akraminia ulaong baka Tehran kan penon kam de kitiar ki baklanbor bat kitiar ya le ki bathamai lada ka syak hiar thma biang. Ula penpau baka jingale haka laway ka laban pur syaki jaka turay kam bathamai ki bom shim lakmi lenti da kinong shun. Katkum ka jingong jong Akraminia ka Iran ka laban kem ya kinong shun jong ka hakado-kado ka jingya kun ka bansawan. Hagajuk ka por u commander jong ki Shipay Duriaw jong ka Iran u Shahram Irani ulaong bala pentray kam ya ki submarine ki blashna halaga jong ka ri haka Strait of Hormuz. Ulaong bakini ki submarine ki long ki bla penkre banyakun haki jingale katkum ka jinglong jong ka jingma. Kini ki jingkren ki lami hapadeng ka jingkiw jong ka jingya ken at hakathan bakin thop ya ka Iran bat ka jingyada haduriaw hakathan Gulf. Mentapat nginya pai syaki kubor ya lekai. Kumshi benta jong ka jing rakhe ya katamasa nyang taser festival arhajar arpun riu lapen long ya kalimpong ya lekai football hakashnong Saiden ha Ribhoy district. Ya kani kalimpong lapen long da ka Ribhoy tourism ka environment and development forum haringkat ka jing shim benta na kikinhon na kelengka district. WMLA kanong po uba Meryl Bonds im ulay shim benta ha kani ka jing lang pli kum ukongsan. Uba F kharkamni ulay dan lang ha kani ka sngi kum usimbut kongsan. Haka jingile kai play, ka jingile kai kala long hapadeng ki nong tray jong ka civil hospital, persya ya ka Linti Jam Club, haka ba ka Linti Jam Club kala job ya ka jingile kai da ka ba yo thep arkul. Baka forum, sebab Najiyah Linti nak ka por sa por gigit scam. Bak pinangla banang wara susu kita perhat kita semai. Tam bagi nyarab lem, ya karat nungpo ro, haka bede bagi jeng pentikna, bagi jeng pentikna, ya kawai di kijaka ke mengitip, ya kau nung waktu, nungpo view, mo itu sian yang safat ya ketenda, haka bede ban pentikna, ban penbaha, ya jatuh kijaka, tadi kijaka sa, bahkan tajatnya, karena bilang ke forum, ke bajudan, ke benta, ke bakrau. Bapin aji putlem, bapin yang sudah filem, nak kamtaban kinti, wiki kam semua kai betul. Kakinho nya lekai jong ka Office Animal Husbandry and Veterinary kalalong ka Lakdo ha Kalimpong Second Inter-Office and Institution T20 Cricket Tournament arhajar arpun riu balapan long da ka West Khasi Hills District Cricket Association. Ha ka jinga lekai final ka balapan nya lekai ha Madan Sinat College. Kakinhon jong ka Animal Husbandry and Veterinary kalapan rem ya ka Office jong ka PHE da Arran ha ka jinga lekai ka Bayakhad. Habatit ningkong ka Office jong ka Animal Husbandry and Veterinary kalala banti Shispa Laipulai Run naki katpra point sa over. Habawan banbe ya kanika thong ka office jong ka PHE kalala banti tang Shispa Laipulai Run bat sya penhap no pra wicket naki arpo over. Uba Kevin Kinshikar ulalong unong yele kai bapau nakaliang ka bajop hakaba ulala banti Riu Pulai Run bat yo penhap ru lai wicket. Uba yo benta sanglin ula yo ra ya kanam bala bantiet bun rantam katba uba bankit boklang lingdo ula yo pediang ya ka kusnam banla ban penha bun ya ki wicket uba Miki Marngar jong ka DC office ula sya ajiet kumunong yele kai bakin saitam hakani ka limpong hakajingalang penha perda. Ka Mouthard Russian Sports Association nakasngi thoding kala play ya ka first Mouthard Russian Football League arhajar arpun riu hab madan kinshi umsot. Hakajinga lang play lawanya shimmenta da uba kermen lang uria kumukong san. Layadan ringkat ru da MDC uba Powell Soklet urang ba shnong bat kinong panyai jong ka association. Kidan baro arpun riu kikinhon na keleng kibenta jong ka than Mouthard Russian kiblai shimmenta hakani kalimpong. Hakajingile kai baningkong ka Maupanyan United Sports Social and Cultural Club kalapen rem ya ka Ngi Saulia Sports Club da Arlanot. Kani kalimpong katmu ban penyo ya ka rinsan ban Yakob nakabenta kinongile kai football kibadang kidang san hakatan.
Mentapat nganyapet ya ke jinglong jingman kasun meneng hakil lengki benta jong kejela. Hatura kajing kriat kalong arpaway degree Celsius bar kajing syet kalong lipaway degree Celsius. Kajing sngem kahau-hau mentakas ngi kalong riupo na kashispa. Habapai pat chanong ba shalong kajing kriat kalong katnyaw degree Celsius bar kajing syet kalong arpusaw degree Celsius. Kajing sngem kahau-hau mentakas ngi kalong nyaw pusan na kashispa. Kajing hap slap kalong pra millimeters. Kadba hajawai pat kajing kriat kalong nyaw degree Celsius bar kajing syet kalong arpusan degree Celsius. Kajing sngem kahau-hau mentakas ngi kalong prapuan na kashispa. Kajing hap slap kalong 0.1 millimeters. Kandon kajing hap slap memelumala bag kajing tiat upertat hatura shalong bat jawai. Shwaban poi syaka bakut jong katup kubor nganyapet biang sashi siya nye kimat bakongsan. Yashim Bentau Chief Justice of India Justice Surya Khan haka Legal Awareness Mega Camp Haribhoy banjur ban penyo ya kahop bagi skim sorkar hagi jaka bakham kendong. Mino MLA Barim Karambrai Jengam ubak Kim Fa Sydney Marbanyang nakaseng NPP tawi kaseng bethamai harungkat kinong Krishan haswa ke election shiteng Samoy. Syajid biang uhiman tabiswa sarma kumunang ilam kaseng klem keno-keno gejing persya pen krek shimti biang kum umintri dan baka Assam hakasien ke baat. Ai jingkren umintri dang badu kari Narendra Modi haka jingalang pat ba ka bahe Bengaluru kumunong yalam ke BJP yaro ye kejing job jong kaseng haka nek election badang shudeption bar ke jingkiu kinong Kirshan. Bat sedang kelimpung yelekai football haka shnong Saiden kum shibenta jong kajing rakhe ya katamasa nyang taser festival arajar Arpun Rio Haribhoy district. Depan lok katung ila poi syaka bakut jong katup kubor jengi mentaga janmiet haduk bade syembiang bat pi la syai kesngi kubelai pi baro.